Zdravo drugari, evo ga posljednji klip za danas koji ću napraviti. Samo ma. Evo ga. Dakle, posljednji video koji ću napraviti za danas. Dakle, jedan vrlo zabavan video za ostale je dobre igrice. Dakle, svi žele neke nove igrice, a ja znam igrice koje bi dobro bile za vas komp. Znači što vam pričam, one igrice koje svi znamo kao GTA 4, ekstra igrica, probite, znači najjača igrica, kada ih se stavi mod ekstra i još bolja i tako to. Dakle, pričat ćemo neke igrice za malo slabije računari, malo samo dobre igrice. Dakle, top 10 igrica, ajde. Znači, nećemo po mestima, nego ovako, dakle, ajde počnemo. Igricu koja je dobra za Windows 7, ako imate isto dobar jak kompjuter, se zove Splinter Kill Blacklist. Pogledajte to na internetu, imate neki gameplay i walkthrough. Nije loša igrica, bio sam čak i kod mog druga pa mi je pokazao šta on tu radi. Igrica je onako kako valjda teška, morate da se šunjete ko Metal Gear Solid i tako to. I tu igricu preporučujem, znači u smislu šunjate se, ubijate ljude koji su na crnoj listi. I to je to. Onda dalje. Sljedeća igrica je kako se zove, Half-Life. Znači, možda ste mislili ako neki samo po grafici se razlikuju igre, to onda nisu gameri nikakvi. Znači, ako vam je važno samo grafika, onda kupite GTA 4 i igrajte, ali po meni igrica nije to ako ima samo grafiku. Naprimjer, ko FIFA 13 ili 14, pojačana grafika, skoro se ništa nije promenilo. Dobro, na početku, kad uđete i nešto možda od igrača, ali uglavnom skoro se ništa nije promenilo. Dakle, Half-Life igrica je kao malo sa lošijom grafikom, ali odlična. Dobila je igru godine 9.6, da ne blebećem, znači vidite, instalirajte sa torrenta, 100% će raditi, može i na bilo kom kompjuteru. I da završimo, igrica se radi nešto kao, nešto se desilo s nekim prekidom nekog sistema, neki laser, nešto se slučajno desilo i onda vi morate protiv zemaljaca da se borite. Pola igrice, skoro pola igrice, mislim, vi ste u bazi, a pola igrice vi ste napolju i nešto to radite. Ja nisam prešao cijelu igricu pa neću da lupam. Sljedeća igrica je Call of Duty, naravno, koji? Modern Warfare 2. Igrica je okej, sve pohvale, skinite je sa neta. Gledao sam čak i neki gameplay, nije loše, čak sam ja igrao igricu. Ću sada da pričam, ali mnogo je dobra igra. Malo sam igrao, možda ima malo lošiju grafiku ako se ne vjerujem, zaboravio sam, ali da sam igrao, skinite, igrica je odlična. Čak sam ja igrao, ne sjećam se, mada se sjećam da je bilo super. I naravno na prvom mjestu, ako malo slabiji računar imate, hoćete neku jaču igricu, skinite Battlefield Bad Company 2. Snimit ću jedan gameplay o tome, dakle igrica je odlična. Bad Company 2 igrica, ako hoćete jaku grafiku, ako hoćete da bude odlična igrica, ako hoćete ona igrica uništava sve druge i skinite je sa torrenta. Zapazite da ne skinete neki virus uglavnom od svih igrica. I znamo da na kraju spomenem u čemu se njoj radi, pa nema nekakav pun smisao, nešto se traži, nešto valje iz Rusije, koliko sam ja shvatio, a koliko ste vi shvatili ako skinete, ako me razumete. Dakle, nešto iz Rusije ima neka vojno oružje, mi moramo njih tu nešto da ubijamo, da bi tražili te helikoptere unutra, ovo ono,
Ali nema veze, dakle skinite igricu, svidjet će se, ne znam za većinu, ali meni se jako dobro, jako puno svidjela. Mada, kada se skinete, malo će duže potrajati, tako da nemojte da brinete. To su sve igrice koje ja znam, koje su dobre. Hvala što ste gledali video i vidimo se sljedeći put, ćao.